So for Manuel Payama Manchel Sata Nuni for what to feel I am Tango the day by Yaso Tato Pokalame Masanya to two Male Onanga of Samoa Entertainment but Tala men at Tupu Samoa. E Momo to Tato Tala what a enal farms no ngaletar sanga le fionga to lupe pol munuku on semo o ia lesa avema sui pa le mia o ia foiolo ia tau avea le tofia le tuma lo fale alili numero tasi mo se si temi fa popo ina ia toi tu ina tum sa ili ai ia sana lo ia tu la imo ia na mafone tan sanga ina o te ena ma to suia le fina ngalo le fionga to lupe pol munuku on semo ile lilo ia mai le malo Australia le na fili le fionga le li fai pule na te taua vela na mata upu e mafua mai le fisuia i o tulanga fautuanga fal tula fono tu nei fo ya te ia fa tau lana mata upu o le mafua anga lea ua te suia ilo na fina ngalo e sa ili se silo ia e na te taua vea le fina nga fal tula fono lana mata upu i luma le famastonga o le aso lulo le vai aso nei o nea fa tulanga o le aso e ina ai ia nisi o mta upe lua e pei ona talo sanga ina le fionga to lupe polo mnuko ona semo o le fa se e tu leo lana talo sanga i le fa msnonga to ilo ai mese o le to sila leo le fa msnonga pe fa malo sia pe fa wau pe le tu langa e ta fiai pe fa ta tia le fa yunga e pe ona tuina mai ai e le fionga le fa msin sili sa tu simativa perese e pei ona solo i ai le no fo lana fionga o io se fai pule mo le tumalo o fale alili numero tasi na ta ua le fionga le famsino mai ni usila leo la ia tau avea le mata upu le fionga Harrison le na ia sa no ai wa lava le taimi sa papena na tu ava no tu ai le famsnonga le fionga le e fai pule e pei o tu langa na ia talo sangaina mai o lo iai le na ia tau avea le mata upu po le tamaita ilo ia sa tu lai mo le fionga toi lupe i le whamsnonga mā walunga o ia le nai te tau loo na ia tau avea le mata upu pe a whai o manatu e whaase ese le di lo ia mai le malo Australia le na fuafua e tu lai mo lana mata upu o le aso lulu la le vai aso nei o le la a whatulanga e toi whonga i nai le nei mata upu e pei o na iei tālo sanga e lua ua fina wina matu ina atu ai le tālo sanga le fionga toi lupe i luma le whamsnonga mā walunga. Inisio tātou talau leo whai loa le sukomsina mtanga duenga o leo le fionga li a taua samwelu o whamasanga ua mai aso e suenga le mtanga duenga. E whatatau i malu al malo opo li leo le na liki mai i tua i a whamtalanga o sa whainga le mtanga duenga. Ma ua mai a fwoi ona whatino le lato fwoi a toanga o le suenga ai o leo ua pasi atu pe watu ina atu i le official lawyer sili mo le lato fwoi suenga. Ile nei mata upu o se whaboponga le nei o nei tala. Susuenga i lilo leo ko roa o mo susuenga leo o ke miguel wa ave faide biviu a lo yesidi pe lau ke fa lo inga le final opinion leo pe le ai a wa mai o mo susuenga leo ka upunga e lo a mai a lo la i o le biviu lo yesidi i o ngala mo lo se outcome a lo susuenga i mai ka upu e lo wa mai ai mako o kali lo yesidi a o mai ia o mai go foi la ia a ka upu o mai a susuenga ri ku leo ia fianga nga fiira o ko lo Inisio tātou tala mai le vang whai pui le ia tau o tangata le HRPP ua sao no le fionga tu le epa sai le malia le ngoi luna o le porkalame le tu lau le vang whai le HRPP ua tatau le malo po le fionga le sui pa le mia mo le pola ana rosa ale mori o ona whai se whatu e senga e whatatau lea pe a ngai lea le IMF le na whatutu i aia na sao noanga e whapea e le aia ina le IMF tu la fono mapokalame le malo Samoa. Sao no le fionga tu le epa o le IMF e te tau ana whaalolongia le vaenga leo o lo tele fe sosoni o lo tuina mai whaamtonga mai o lo o a ngawang lima iai ia le malo Samoa e ala i whaamnianga o lo tuina mai. Pita iana le mata upul nei e pei o na silfia le tusi mai ai lea o le IMF a ngai i le malo Samoa. Ina ua manatu le malo Samoa e to e suia tu langa o tu la fono whaatun tonu i le whalitupe tu tono le atu le mafuanga lea na manatu ai e pe o ni sao noa i le whelo inga le senga o tu stala ma le e fionga le sui panemia e le whaatonua mai le IMF
ia le malo Samoa maana tula fono maana pokalame whaatatia o le finangalo ma le saunaonga le fionga mulipolo ana rosa ale molio o ia le fionga le suipale mia o ia foi o le minister tupe ta ua le fionga le taitai o le tuangai tu le pasai le malia le ngoi pe a whaia tapunia le whaito le IMF o le ale ai se vaenga e tua ia i pe whanango lango i ai Samoa e tu sei ma le tele o tupe ma le tamao ainga le olo sa saa mai mo wharatonga i to tono o lo tātou watu no Inisi o tātou tala o le ua whai loe le fionga i le suipare mia muli polo ana rosa ale moli o le tūlanga o le whaalawi loina ma le tuina mai leo o tupe whaasili a le whaaptonga o whale Samoa lea na silia ma le 2 miliona lona whaitaua whai o se whapoponga le nero nei tala. Lava le tātou vaenga o tupe, il tātou Samoa Housing Corporation, ia o vaiasa o tuanai, ia na whaailoa pe ngā diglea loa ia i foi. Ia le tongi na mai o le tātou dividend, ia ilo nao whaelua tesi ma le 2 miliona i le mālo, e tau ala atu ni tāngā alwenga whaala putonga le mālo, ia mo le silafia o vaenga ia o lo mana o mia i lalo tu la fono, le tatau o whaala putonga uma le mālo, o na tutongi mai dividend i le mālo, i le mauai leo lato tupe whaasili, mapso soani ai le whaatupe ina o ati na e tātou mālo. Male tātou tala muli muli, ua tālu sanga le tua leo leo i luma le whamsnonga whaimitu mālo i le mata au polo tua ia i le tamaita i o Lisa Marie Smith. Ina ia talia le whamsnonga sa vaenga o taulaulaunga a pia fo i suenga ma le reporter mtanga luenga o leo leo. I le maliwa i leo le tamaita i o pali i sia Fikel. I le mata au pu o lo sueina po lo fina wina le tua leo leo lo tua ia i le tamaita i o Lisa Marie Smith. O fatulanga le whamsnonga le rua vai yaso silisila ai matuina maise talia le whamsnonga e tusai ma le tāru sanga le tua leo leo. O le tamaita i o Lisa Marie Smith e tusai ma suenga le matanga luenga se furma le iwa mo lianga. O le whaia leo whamtalanga se leo lo tua ia i le tamaita i o Marie. E tusai ma se mata upu le na ia tusi ai nai se tusi mwhao atu matanga luenga leo leo pa pe fo i le awa malu le malo Samoa. Leo lo whamatala o mai ngā ingoinga a toi ma le whapokala meina. E le sa avea mapale mi o Samoa le fionga sa whapito fia mena omi mata awha. O le whatinonga leo le sori ngā tula whona peo na whawhawi nai. Le maliwa ai o se tasi fo i o tina tusi tala whatu solo e pei ona iai tau sanga wa mawai. O loo molia ina ua mahe aso e suenga ma whatino fo i le tulanga le pito la aula matanga luenga o leo leo. Lena sau no ai le sa ave ma komisina te wei nei o le matanga luenga leo leo le fionga awa Paulo Ngatino Filipo o whamtalanga whawhau mai se whamtalanga matua inga e pea na whaia le tamaita i o Lise. O le mafuanga leo le walawina i o lumo le whamsnonga le nei mata upu leo lo tua i ai le tamaita i o Lise e mafua mai i le maliwai ia po se tusi na ia whatino ina leo lo whamtala ina inga ingoinga le fionga fia me o ia lea na ia pokala me ina uma le tūlanga o le whaatinonga le soli ngā tula whono le na mali wai le tamaita i o sina vai ana kāpod. O tau lunga tātou tale le amtanga le nei wa yaso tātou whiloa i le aso tāia mo seisi whapoponga soi fua mai manuia.